Tuna zong hin tu masangla chakhet na thil so gimnei ta khat anasai kenutin tulai thil so ho hi ivena hi le ji cha ai lo le dong ma cha ki kala zong hitabang thilmel se ta ta su ho hi alhang pia sumji nei lago ji a hi ji penin ai le tunia isei diu thil so zong hi hichitabang ma cha hin mihim te hin lungsit le ngai lut na ho sa nga hi nei lago thil le lo zo hi angai lut danin akilang tai na hi tukum 2026 June 15 nia chon Karnataka a Bela village a hi lo le Godavari village kitinamun akhon police hon leinoi hi analayon chuchi alai naw leinoi a kona chun mihim thisa ta sa khat hi ahin kai do na hi hichi alai do mithi ta sa hi achi sa thlathum masang pe a chu anathi a hi tain a hi le itia hichi thlathum masang lang pe a thia ki vui mang sa khat chu chutia chu ale lai do kinu ham a hi lo jong le hichi ta sa chu koya hi a ipia man ding atiwam ti ho ilungwa igel te dio a hi hichimi thisa ta sa alai do kidu akivui mangsa a chu ipithil anaso a ham ti ho chu mi zo sin a he no mo hi in hichithu simhin mi tampi adia nu pakika ha ta in anasu khai na hi aji chu mihim khanin thilsi boltangi tia akigel hla mongmonga a hi le ama chu akum achapan ata thu om point ichana mel si hi jong le abol do jing the a hi a hi le athu hi he thiam theina diwin abul lamma kon anapan hitin Karnataka Bela village a cheng Sandip Manjarangi kitipahi army officer anahi in a retire zonunga chun ama ho kholam momong Godagadi lamin anakile in hi chuti chun a kholam wachun hin khonom ta ina mangin azinu soma Manjarangi chule acha te ni numei khatle pasal khat chuto ki pa ta in a cheng khomun hi Sandeep hin sepai retire a hi zawa chu sum them khan hi hoilai ham khana hi akilem pen khana hi investing tia hi akikoi hi in chutia chu ama ading mongmonga ipiham business khan hi bol do ding sum kolvei na lama lu ding atia hi chuti chun Sandeep hin a kho ama ho area la chun anmin sa ne na thei ding hotel iti ding ham khan hi a hongin chuti chun a business chu all in a hung khang tau tawin a hi ahin la hilaya abuina pen cha hile ama hin hichi anato na lama hi experience anei lo a hin hiji chun ama akitho pi theiding a partner ding khat hi ana holen hi chuti chun hichi adinga chun a partner ading in mi khat a hin mu in hichi mi pa cho amin pundalik domar akiti in ama cho kum som ni legu bawa ta hinala ya hi chuti chun ama ni cho akithu honin na a hin tong khom honin a hile abula chun imazo si chu smooth thenin achi hoi selen hi chuti chun kum phabek ahung chi tain a business hon jong chu akhang tau jingin imazo si chu agun dan hon che chenin achi hoi su ke na hi chuti chun phat achi chi in kum ni le ake zo la ho vela hin Sandeep chu accident in ahung ki tong khatan ahin chuti ta serious be se wang chu a hi puin hi chuti chun aki chu kha ani achun akin thei penin government hospital khanin apuyun hinla azinu chu amuna ahung hluna chun chutia azipa chu phatia cha akizen ding adei sa azi in chawko na chun apui do akinin private hospital khanen apui ta in hi chuti chun Sandeep chu private hospital in akizen tain serious ta akisu kha lo wang chun phata in ave kolun hi chuti chun hospital chun nini tabang hi kizenin aum denin chuti chun akisu kha ana akona chu damlang mano ahinai ati jeun ain kote hojong akipaon alung mung selon hi hinla hi chi zo March 15 nia chun hetman lawin Sandeep chu athitai ti in ahin het sa kit dawen hi chuti chun azinu chun hospital lam ahin del zelin athina azi ho chu ipiji penta ham ti ho het do ding ti in a khul le on a hi le athina azi chu heart attack ji a hi ti in ahin sei do tawen hi chuti chun doctor so chun akisu khana accident ji a kona chu heart attack anaya thi a hi ti in a sei pi tawen ahila iti dana akisu khania kona nini ni thumlam ki zena damlam mano heta chutia heart attack ji a athi ding chu azinu chun ata san thei po in hiji chan azipa thilung chu postmortem abolwa athina azi di ta chu a he do diu ti in asom ta na hi aji chu Sandeep chu akisu kha a hospitala ahin puiwang wa chu chutita thina theilom loma kisu kha jong hi di lawa hi
chuti chun Sandip Thilung ta sa chu postmortem abolun FSL team ho chun a report na sape no chu Sandip in ko tele police ho masangin a hin choi don a report na chun Sandip chu poison ke pi ham a hi lo le adang ipi kilo ham khana hi thi a hi kitina a point heart attack ji a thi a hi ti in report a chana ki sei ki ta na hi a hi le hi ji chun azinu le a in ko ten jong i madang sei chom talawin athil su chu apomun anom thlajingun chuti chun Sandip Thilung chu in lamin akipun amo ho chon na dan le a ho dan to ki to in avui tawin a hi chuti chun phat ahong chi chi na hi le ain ko te ho jong chu apau pul adonawa konin thiam khat ahung lungmong dom tawen Sandip athia kona thlathum zo vela hin thil khat hi ahung ging do kit tain hi chi chun thil dan zo si cho ahin hial lam dang kit ta na hi hi chi thil hung su do hi koi machan hi ti dinga hi anagin cha lo hi lo hi hi chi Sandip te chen na khosunga chu status video khat hi hung viral a hi chi chu a khosung mi ho zo sin jong anamu ga mo hi ta na hi hi chi video hung viral chu thil pha wang hello ding a hi ti chu e ho lung gela jong i het jing theo a hin a hi le hi chi video hung viral chu a khomi ti ho chun screen record anabolun police ho anavet sa tawen a hi chuti chun Belagavi police station a police ho koma chuchi video chu agavet sa wa a hi le police ho jong chu atimulo akithau leu jengan ama ho ta in thil zo si phate cha asu thingo hi tam ati wa hi in iti dana hi chita bang thil hi hong su do ki thei ham ti a hi le hi chi video chu ipi hi a asunga chu ipi ki sei ham iti le chuchi status hung viral chu Sandip partner pa Pundalik Domar chun ahin pu sa hi in hi chi chu mi hon screen record abol do wa ki the thang son sono chutia chu police ho kom chan galhung do kha hi a hi le a video chu Pundalik chun ipi asai mong ham iti le Sandip thi na chu natural death a hi puin phata a plan ki bola chuchi plan chu azinu mama suma chun abol do hi ti in asai na hi chu jong le suma chun ama jong aman cha kina ni khat chu anato na kona in lam ahung ki le a hi le suma chun zu chalo poison chodin ei solin ipia aman ding ham wang ka hepon ken jong ka ga cho pin Sandip tha na dinga ki bang ding a hi lam ka het lo hil a hi ti in a sein a hi le hi che hin do na zat chom ahung do ki tain Sandip chu private hospital a a hi in hi je a chu ain sung mi ti ho jong chu ki mo lut sa lo chu tabanga aga bol do na thei diu lampi jong lo a hi in chuti a hi le koi chun Sandip chu anatha hi ding ham koi chun a bol do ham ti a hi tai na hi chu jong le postmortem report chu itia di lo ta ki bol ham ti ho jong chu aban banin thudi chu ahung ki he do deu tai na hi a hi le hi chi aka alao boina ho zo se hi abona he do them theina dingin 2023 lamin them khat ga che ki lewan Sandip chu 2023 kuma chu retire hi in chutia chu a hotel chu ahin ki hona a business partner Pundalik to chun phata a na ahin to hona hi chuti chun 2024 kum chun Pundalik le Sandip te in ko ki ka a relation chu ana hoi mama ta in chuchi phat laya chun Sandip Jinu suma jong chun ajipa hotel bol namun chu agavil ji a hi chuti chun Pundalik le suma ki ka jong chu ahung kinai deu honen Pundalik ma chu khangdong cha a hin alai ji achun suma chun ajipa adinga kita ta pan ta sangin Pundalik zo chu a hin boi pi tain chuti chun amani ki ka chu dei lo ta relationship ahung do khon ta na hi Sandip wang chun hi chi thu ho chu i macha ana he pha puin a partner pa le azinu chumun chomin akimutu jing honin hotel ho injong a chi ji honin akivil to jing ji honin nu pa bangin hin kho amang hon tan hi jong le Sandip chun i macha ana he pha pon a hi chuti chun phat ahung chi chin amani ki ka jong chu boina lo koiman a het to lo danin akilang nain hi je chun suma hin amalam hin khwa chu ajipa Sandip zo chu sumanga hi ding a hin ngai tu ta na hi suma chun thil dan ho chu ajipa lungthing ta in sei pi hen lang hile aki khen pia ki chai jing mai the in a hin hi chi chu hitalawin suma chun i macha he phalo hil ajipa chu tha do jing ding a hin ngai tu a hi chuti chun Sandip ki thana chu tukum 2026 in ahung so do tain ahin a plan gun hon chu 2024-25 lama kona chu anakipan ahita na hi
chu chi phat sung ho a chu suma hin bank chom SBI HDFC ti ho a hi Sandip life insurance anala apia iti hama Sandip chun thina khat bang a hin tu kha a accident ji hama thina atua hi le ain ko te hon chu chi policy ho ji a chu krol ni amu na thei diwa hi anabola a hi chuti chun kum ni sunglam hil chu planning a hin bola a plan gun chu to do na ding phat kilem pet cha chu ananga jinga hi hicha ki charam na pen le amel sit na pen khat cha hi kille Sandip hin hichi insurance ho zo si jong chu i ma cha hi ana het pha kit lo suma le pundaling hin Sandip het lawa hi anapol do kin hona hi chuti chun suma le pundalik chun phat kilem pet cha cha ve hi jing honen phat ahong chi chi a March 13 2026 ni ahong hlunin chu chini chu ananga nga ni hon chu ahong hitain aji chu chinia chu Sandip hi lamlina gari ahong ki su kha hin chuti ta ki ha su kha hi lo wangin amani dinga chu chance la na thei hoi pe na hung pang do kha hi chuti chun Sandip chu ki ha su kha zong a hi lo je in government hospital khanin apuyun ana admit ngalon ahin alang khana chun suma chun ajipa Sandip chu government hospital a omle ima abol theilo ding a hiti aki het jin jeji cooperative hospital chu pundalik sopi ho khat na tong umahin chuchi private hospital ama ding a chun anapodo ket ta na hi ahile suma le pundalik chun athil se bol na hon ding a chun pundalik sopi ho khat Rahul Kitipa jong chu ahin pansa kha kin hon tain chutia chu Sandip chu atha wa hile insurance sum amu diu chu amo thum ki ka chu ki hom diu tia he kinop tu na asimo hi chutia chu pundalik in ju chalo poison aga cho chu suma hin achoya hospital ama chu anachia Rahul chu hichi ho chu apia Rahul chun hichi poison chu Sandip ki kap ding lo ho to chun anahal tha a drip ki khaina sunga jong anahal tha pi kina midang ho het do lowa athi na thei ding tia hi anabola hi chuchi poison ho chu Sandip ta sale athi sanla a alut phanin Sandip chu all in thilam amano ta ne hi apolama kona vet dingin azinu chu akomin ama vetup danin aum jingnan ahinla asunglama ama thina ding plan gung alam kai chu ata san pen azinu mama a hekinin hi chuti chun Sandip chu hichi hospital chun nini sungjen hi akoi beon iti dana damse su a hi chi drip a khai pi ham tia alunghan kumjong awmen hi chutia do na asim ji tinga a hile Sandip chu imut na lo ani sa ke jiven hi ji chun tho do loin amo imut mut jeng tain poison lo aka wa drip la a halwa a khai pi ho ta chun ahung ki gop go ma hile hi chi ho chun thi na chan a hin hlut lo kha hi chutia chu hi chi Sandip thi zawa chu azinu chun drama ahin pana ajipa thi dan het do na dinga postmortem bolding ahin nge a police hon ama do na lo diule insurance sum ala do na thei dia chu report di lo ta anasim kinwa hi chilaya hi suma holoi chun forensic team ho ki sanjong chu lak iza zan hama hi anacho do wa hi ti injong report akimoi ne hi chutia chu suma le pundalik hin forensic team ho jong chu lak iza zan ham hi api hon dinga hi anaki ho pi hona chutia chu hi chi FSL postmortem report jong chu di lo ta anasim do sa hona Sandip thina chu heart attack ji a hi tia hi anabol sa hona hi chuti chun amalam pi zo se chu akisu thingin ima boina lo hilin aum tawen hi chule ain ko te chun Sandip thilong chu akipun avui tawen postmortem report chu insurance company ho komin apion insurance sumjong chu ahong lut pan panin ahin mu pan pan tawen hi chuti chun phat ahong chi in chuti thil so zawa kona thani tabang hi ahong chi zawa hin pundalik lungthima chu ipi hung ham ahilole amani ke ka chu ipi ki sei hon ham phat khat laya ki khen theilo hil dinga ki gel te ni chu ahong ki su sal kha hon tai na hi chuti chun insurance sum cha ahong lu na suma khona sumho ahong lut phana chun suma cha ahong kilo se deu jeng tain insurance sum krol ni la a atam zo chu ama ading a hi ti chu a he je in pundalik jong chu ahin ki khen pi kit ta na hi chuti chun hospital na tongpa Rahul chule forensic team ho banga sum lak iza zan ham bo chu namu ding a hi ti in asai pen hinla pundalik chun krol ni la a chu itin iti jong le midang ho chan sanga tam chu ka chan ding a hi ti in anaki bui kha hon ta na hi chuti chun sum chu suma in ama se ading tabanga ahin ke koi gut phanin amani ki ka chu kina akibauna ahong su do tan aka on relationship jong chu anatan ta na hi he je acha pundalik chu
lungha nga hi chi video chu ahin sima a status a ahin upload na ahile thilzo si chu hung ki hedo kha hi pundalik chun suma chu su kicha ding mai maya abol jong hemai the ahin la hi chi abol hil na ji a chu a video post chu mi zo sin anamu wa screen record anabol do wa anaki thot son lele wa police ho kom chan ana thut lo khaw a hi chute chu police ho maya thudi chu ahung kilui pha na chu asai o jeding talawa police ho chun pundalik suma rahul chule adang mi gup zian jong hi anamat do nga lo hi hija chu sandip ki vuina mun chu agalai kit wa sandip thilong chu alai do wa examine atha bol kit lo wa hi chuti chun postmortem phata in abol kinun ahile thudi chu amit ta wa mu theidin ahung kilang do ta na hi ahile heti tabanga hin thilmel se ta ta hi mun tin gam tinin ani in asu jing tain ichi ho bol do ding hi kitil kho na ta ala ham a hi lo le mi him te lung sunga hi ipi cheng lut hi tam ti hi het a ha sa hle ta da hi a hin e ho wang chitabang thil phalo ho akuna a hi thei chana ekikang se jing diu hi ikidei sa pe no hi tunia ding hi chan chu hi sa otin video kina ki muke ding na bonon stay safe and stay blessed.